kan. Iti dakene ning kekatamong kapagbasusyan, kaniting banwada ring kainakan. Iti yaing dutong ning krus, anong nuya mi pako, ing mengabos ning yato. Tara, sambantaya ing Ginoo. Talakad tamo po ngeni at ikanta ing dalit apamukulat. Lukluk tamo po ngeni para king rito ning pamanintriga. Ausan tayo po i-Brother Ron Jimenez ning Vicariate of St. Augustine of Hippo at i-Brother Morris Di Matulak, Vicariate of Virgen de los Remedios, ban panimunanda katamo po kaniting rito. Nyo ing simbolo ning Ginong mamawus kay katamong tuki king daklat na. Tanggapan niya sana iting krus ding kayanakan at ipasyag ing panagkat na karing sabla bang maging tunay na kayong instrumento ting kaligtasan na. Tatanggapan niya sana ing pangayatsyo ning Diyos kay katamong tatanggap king krus sa iti. Mibuklat lasana rin puso ang pong kaisipan daring sablang agkatanan ning Ginoo bang maging tapat at talapat tutuna. Antimong tanda ning kakatamong pamananggap at kapasalamatan king Ginoo, pugayan taya kambening palakpakan.
Maya pagat panapon po. Kingaldo iti pagmasusyan tayo, ing 18 Domingo ning karaniwan na panahon, at ing pamananggap, king krus ning kayanakan, king kayakatamong bikaryato, ing Birhen de los Remedios. Talakad tamo po at idalit ing pamuklat akadali. Bayo tayo pumpisa ni kayakatang pananamisa, babiyami po yung kapasalamatan, karing kayanakan na menibatan, king bikaryato ning San Agustin, po, San Agustin of Hippo, makuha na po kano, uling malawot na pabalikan, palapakantala po din kayakatang kapatad, ang kayanakan, amenatad, king kayakatamong Jubilee Cross, kaya king kayakatang bikaryato, in particular kaya ni pong St. Jude Parish. Dakala salamat. Kilagyo ning ipa, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing ginuman at iliyak kaya kayo, At kaya ka antimurin. adwan tangi ni ing ginuing patawara na katamo, ampat kalinguan tayo ing kabalisan at kagutgutan ning aldoldo tang pamibiyebye. Ginong Yesus, binili mong lubos ing kaya kasarili, karinggamat ning ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, tigkatiwala mo ing kaya kasarili, karinggamat ning tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, paganakamo kaya kami, king ing pibanjan mi ing Dios,
ading kaparaming tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo bibili mi ingke ke sarili karing pakayap mong gamat at aduan ming patawaran mo kami. Bustan mong ika ing maging panaligan mit kapanatagan at tayran mo kami painturo kimbiye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ding kalam aalang sukad, mamagos lang ibat king kekang kayapan, ban iyatadakya kami ing kekang kapayapan. Imbiyemi kalam yanamang ibat keka, antabayanan mo ing pamaglakbemi kimbiye, huling bukod mong king lugod mo, karin niya kamtan ing kaganapan, pasiknangan mo kesana king lugod mo, itihadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam tamo po karingamano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning Ecclesiastes. Alang kabaldugan ing sabla, wa alang kabaldugan nga naning talapanaran. Magobra kang alang patugot, kambening belwan at gelingan. At kay bat, ing makinabang, ya itang taong ebitas ang memuhunan kapagalan. Iti mo naman alang kabaldugan at makatuliran. Nano mo ing pakinabang ning tao king sablang depat na, at kapagalan lalam na ning mapaling aldo. Kabang mabibiye ka, mako ing problema at ing kasakitan. Agyang ning bengi, ing kaisipan mo, papay nawa. Ing sabla, pawang kaparangalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios.
Meko Kenny, magkanta tamo king Ginu. Puriyan tayo ang Diyos, amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo kaya, kambening kapasalamatan. Masaya tamong midalit kapuriyan. Meko Kenny, duko tamo at sambanyo. Tara siklaw tamo, king arapaning Ginu. Yaing lina lang kaya katamo. Yaing kaya katamong Diyos. Itamo ing balen, akeyang pagmasabalan. Kawan tamo waring, keyang ingatan. Pakiramdaman nyo ngeni, ingkeyang sasabyan. E kayo sa magmasyas a puso. Eyo sa pakyapusan, inggewara ding pipumpunan yu karin meriba. Inyang atilo king disyerto karin masa. Karin inamunan dakot pinyubukan. Lipat ning karelang atangalan, ing depat kong mayap para karelangan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Mi pasublian kayong mebye, kayagom ng Kristo. Inya sukat yulang panintunan, detang bagay at syukarin banwa, anong nuya karin i Kristo, makalukluk yadane ng wanan ning Diyos. Isipan yulang parati ring bagay at syukarin banwa, aliwa ring bage at suketi king yatu. Pablasang mete na kayo at ingbe at syungeni ke kayo, makapampan yakang Diyos kambe ng Kristo. Dapot king oras ami pakilalaya i Kristo, at iya ingbe yung tune, i kayo man, mipakilala kayo kayagum na, at karake na kingkeyang ligaya. Uli naniti, sukat yung paten ing sablang amuyot ning yatu, at suke kayo, ing pamaki pangatawan, ing kanongan, ing kalibyan, ding marawak apamintan na ning laman, at ing kasakiman. Uling ing kasakiman, metong yang anyo ning pamanyamba karing idolo. E kayo maglaram king metong at metong, pablasang ilikas yun na ing matwang pangataw, kambe na ning sabla ng marawak augali, at migani kayo king bayong pangataw. Itiya ing bayong pangataw, ami babayong alang patugot, at miwawangis king larawan na ning Diyos, alina lang ke kayo. Kanita miganap ing belwan yu, tungkol king keyang sarili. Uli naniti, ala na lang pamayalwa ring Griego karing Udyo, ring mes circumcision o ring ali, ring daywan karing eskita, ding alipan karing tiwara. I Kristo yamong asyu, yaing sabla,
at tatsu karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po, ing maya pabalita. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Nga nakang Jesus, ning meto nga taong kayabe daring malda. Maestro, yutos mo na king kakong kapatad, king ibiyanakan ako ing dake ko, king banding likwanang tatang me. Dapot pekibat na kaya. Abe, nino'y tinuldo ka na ako ban maging ukom, o ban pirakayan ko kay kayo, ing kay kayong mana. At sinabi na karing sabla, mangilag kayo king sablang uri ning kasakiman, ulinging biyening tao eya titigit king kayang pibanjan, no paman anti iti karakal. Kanita selita ni Jesus iting talimhaga, nga na, inghasi ka na ning meto nga taong mabandi, may kamasanting yang pupul. Nanong daptan ko, nga nang mangutang king kayang sarili. Alana kong pilulanan king kanakong pupul. O ining daptan ko, nga na, lasakan ko laring kanakong kamalig at mitalakad kong lalong mga ragul. Karen ko ilulan ing kanakong pupul, at ing sablang haliwa kong pibanjan, at kaybat sabihan ko king kanakong sarili. Kaswerte mo, at yunangan kay kayong sablang kailangan mo king makabang panahon, inya magpainawa na kamo, mangan, minum at magsaya. Dapat nga naning Ginoo kaya, mangmang, king bengi muring iti mateka, kanino mipuntay pibanjan at tinipon mo? Maganyan, nga ng Jesus, ing kararasan daring taong titipon pibanjan para king sarili ra, dapot ela mibabandi, arapana ning Diyos. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, lukluk tapo at makiramdam, King Omilio. Ing katamong kaluguran na kura paroko ay Reverend Father Norman Arce. Din pong manungkulan kay ni king katamong parokya kay ni St. Jude, yung Parish Pastoral Council. And of course, din kay katamong kayanakan king Vicariato, king Birhen de los Remedios. And of course, din kay katang kayanakan kay ni king St. Jude, Parish Youth Ministry. Bayok po magumpisa, mag-roll call tapa. Ma-check na ko kanya nung ninureng parokya nga la. So, umpisan tayo po. Ang taluring kayanakan Menibatan King Our Lady of Sorrows Parish. Talo? Talakad no mo po. Talo? O, palapakan tala po. Okay, ding Menibatan naman King San Agustin Parish. Ding kayanakan ni San Agustin. Talo, kalat-kalat lata. Talakad kayo, no? Karin kayo. Palakpakan tala po rin kayo nakanin sa Agustin. Marinela, Oreta. Ding kaya nakan, of course, ding kaya nakan King Parish of the Blessed Trinity.
Okay po? Yung dati kong parokya. Then kaya nakan King Lord's Ascension. Palapakan tala po, oreta. King Lourdes Heights. Then pong kaya nakan many batan King San Jose Malino, San Jose Parish. Alalo oreta. Wala ko lang ako naman. Then kaya nakan many batan King San Vicente Ferrer. Ang talo? King Kalulot. Deng many batan na kaya nakan King Good Shepherd Parish, Bulaon. Okay. Balabakan tala po. Deng kaya nakan na many batan kay Santo Cristo del Perdon. Deng kaya nakan na many batan King Virgen de los Remedios Parish, Baliti. Okay. Deng kaya nakan na many batan kay Sacred Heart Parish, King Tela Bastagan. Okay? And of course, din kay katang kaya nakan kini King St. Jude Tadeus Parish, din kay katang host ngeni para pakantala po, Ayan, no? Dakala salamat king mapaling pamananggap yu. Pene muna na rin kayong kura paroko, Dakala salamat. King kay katamong ebanghelyo ngeni baluyo adwang bage ing pwede tamong pisabian, metong yung panagkaadwala ring panagkat na ni nga pong Ginoo. Muna, ing pibandyan, ampoing kayamana kasakiman. Pibandyan, ampoing kasakiman. Tungkol king pibandyan, nga na ning ebanghelyo, kayo pa'y subo king pibandyan, mawala iti, mawala mo yan. Uling pibandyan, kasing ulagaya mong bula. Balo yung bula? Bubble. Bubble. One bubble. Bubbles. Ing bubble, nung lalawin mawawalaya. As the first reading tells us, vanity of vanities, everything is vanity. Bulangan ka nung ngega-nagana. Bula. Ing ega-nagana bula. Bulang mawawala. Nung lawin niya yung bula, may miyalong ko bang bubbles? Nung lawin niya yung bula, ing bula mawawala. Wari, ing sabla mawawala. Ing bula, eme apilmi. Emu apalambat. Emu adaton. Ing bula manyaguli. Malyap, mayan kakawani. Sabi da, ing dakal kanutipon, dakalya bula. Ing dakalatipon, dakalya bula. Ing titipon bula, tao yang makatula. Ing titipong bula, tao yang mulala. Nga na ning ebanghelyo. Mangmang, mangmang or mulala, pota mo ring bengi, bawian ko na yung biye mo. Di ba? Unanan mo pa yung pibandyan mo, mete, naka. Ing bula, makapangaplas yang at makabulag mata. Ing dakal la pibandyan, mangaplas na yung mata. Anyain na naakikilala, ing mas maulaga. Na naakikilala ing mas maulaga. Nga napin po ng ebanghelyo, huling ing ulaga ng biye, ning tao, alayo king pibandyan, nuyaman anti kayaman. Kamuana ning kapatad na ning lalaking pasahop king Ginong Hesus. Kamuana nang pipapatenda. Pipapatenda, mana. Pipapatenda, pibandyan. Ing bula, epekto niya muna maning mua. Wari sabihan tamo, potang mimuayin tao, bubulayas buk. Bala mo aso yang magwala. Nga ni kaya pa sasabihan ng pibandyan, ang pong pibandyan,
naman po marok iti. Marok ing pibanjan. Ne? Mali ing mikapibanjan. Ing mali o ing marok, yapin itang manalig, kakalawat at gigino king pibanjan. Itang alana kang inisip, nune pibanjan. Ingawas kaniti, kasakiman. Kasakiman. Usong-uso lang ini. Itang kasebyan nga na, if it is more than your need, it's greed. Balo ita, nung kanong sobraya king kailangan mo, kasakiman ita. This is very clear. Potang mamangan tamo ka rin restaurant. In karelang promo, smorgasbord. Di nga nako king smorgasbord restaurant? Naning smorgasbord? Naning other term kanta? Eat all you can. Nanong ba tindi tamo kanita? Isabi na, ulitan ke, eat all you can. Ang buring sabihan, itamong agyumong kanan, yang kwanan mo at kanan. Uling nung kinang waka sobra, mo wapangan, mamayad kang dagdag. Just totoo po yun Makakabit naman ito, wari. Wari, bawaling sharing of plates. Wari, bawaling mag-take home. Wari, basta, consume what you get. Ang gamu ka rin. Kamasaklo, mata. Mabayad sa pasari, ing katakawan. Baluyo, ditak mo naman talagang kailangan ang material abye, kimbieta mo. At ini pakatandaan ninyo kaya nakan. Balo ko, pito sabihin tayong pibanjan, karamihan naman kayo, alapang pibanjan. Wari, material wealth. Most of you are still studying, most of you are working, but magumpisa pa mo. Di ba? Makanya naman din kaya nakan Mag-aral la, o kaya magobra la, pero magumpisa pa. Masanting ang paganakay ni Kekatamo. Lalo na with the onset of what is happening in our society now. The call of commercialism, masyadong maragul Kekatamo bilang kayanakan ng impluensya. Sabi ko pin, ditak mo yung kailangan ng material na bagay kimbieta mo. Nano ini? Food, shelter, and clothing. Food, shelter, and clothing. At nung bisa kang tumipon, balo ko gawan nyo ng yeni. Nung bisa kong tumipon, at hilig yung titipon, manipon na kayo rin, ketang mawawala. Manipon na kayo, ketang mayandalan. And where can you get that? Education is one. Maniwala ko kanita, ingke kayong pamag-aral. Yan, potang mayari kayo. Andyang nanggawan dapaken, di hapan ako, ingayari mo. Agree? Kaya kanita, you own it, and that's yours forever and ever. Hangganang mateka, daralan mayta. Memang kailangan ibagahi. Memang kabit kailangan king maleta kasi tsuke ka. Ing gelingan king pangamat, talento. Gelingan king pamisip, gelingan king pangatao. I know as young people, you belong to the youth ministry and you're starting to do this. Pero panabilin, sana kakalingwan ing ibanghelyong yening ay katamo. Isunduyo yan. Isunduyo. Ating metong sikat violinista, siguro kilala na yung Mr. Lansangan ini, Yehudi Menuhin, metong yung sikat soloista, ding symphony orchestra, kaya po, Tanyagya, well sought ya,
King Vienna, malo yung Vienna? King Berlin, King London, King Paris, King New York. Anywhere, key cities of the world, well sought violinist siya, ining tao ngayon eh. Pero balo yung kwento na, may nibatsa king kalulong pamilya. Itatanor tilano yamo, eneman kayay tangkayang asikan, ne? Makipagobra yamo. Pero pigpilita ng apayari ne, ining kayang anak. Minsan magkwento ining violinista nga na at tatanda na kanu sa sabihan ng tatang na, anak, kalulo kaming imamo, nga na, alaking pibanjan aapamana keka, samasnan mong mag-aral musika, yaning kayamanan aeda apan ako keka, yaning pibanjan amaskinu kamiras mayan mong dalan. My dear young people, kakalingwan ng pamag-aral. Ne? Manyamang ko pa biya, nga mag-aral kayo, manyad kayong pera eh. Ne? Potang yan ako mag-aral, masakit yung pera. Ne? Nya, samantalaan nyo, yung biya yan, gain more. Ne? Mag-aral ko ang masalese. Isan Pablo, makanyan mo naman sabihan at panabili na tungkol king pibanjan. Nga no makanyan, king kadwang pamamasa, panintunan nyo la ding mga tasabage, ding atsubanwa, nung nuya ka rin ni Kristo, isipan nyo la rin bage at tsubanwa, aliwa ding bage at tsuketi yato. Marok ing pibanjan, marok ing titipon pibanjan, ing marok yapin ing titipon king makalisya at makasirang pibanjan. Tipunan nyo lang na San Pablo ding pibanjan, aadadalayo banwa. Nanula rin eh, kayapan, kabanalan, lugod. Ne? Kabanalan, lugod. Eko magdalang nanu paman, material abage, mo manadala. Ne? Eka magkamali po tang mete kay kabit mo nganing kayamanan mo king kabawong mo. Siguro kakut-kut mo pa mo, may buklat niya naman king kabawong mo kasi may panako no retang papera mo. Ne? Miyan naman pwedeng ito kiing kaluguran mo. Mete ka tayo ito ki may asawa mo king kutkutan, mo naman pwede ita. Baloyo po tang may balik taki nga pong Ginoo. Ala tama nga to ki. Maliban mo karetang gewa tamong kayapan, kabanalan, at lugod. Naked I came forth, and naked will I go back. Panay ko sasabihin nini, potang mateka, nakakasanting pamburol, ne? Ita makabawul mong pamburol na pagkakamal-kamal, lumwalya. Ano yung kasanting? Pero ang lawen meta, sirayay te. Piratsa, nuka rin. Piratsa gulot. Imagine niya yung mete, nung tinalakad siya, piratsa gulot, malubas siya. Even that thing, may manadala. Not a single cent. Tandaan niya ini. You are already investing, my dear young people. You are already investing those three things that you can bring to heaven. Kabanalan, kayapan, lugod. Malasakit siya king metong at metong, malasakit siya ka rin kayo. Kakalingwan nini, hanggang tumuwa kayo. Ne? Ay isang tingnan ng youth ministry, you're being formed and you're being trained such way. Eko sana masisilo king kayamanan ning yato. Eko masisilo king amuyot na ning yato, lalo nang yan kasalukuyan a panahon. Sana manatili kayong grounded king tuturunan ni nga pong Ginoo. At mekad, anya tsungin ni kaya katamo, ing cross ay ni. Ing cross da rin kaya nakan, man paganakan na kaya katamo. Nung nano ba talaga, ing pwedeng magligtas kaya katamo? O yan, Kristo. Nang magligtas kaya katamo, ing lugod ng Kristo. Ale, binyening biyena para kaya katamo. Man dapat may pakuking krus, pero kinailangan ng gawan, ba nakatamong iligtas. Pag nakahiyan kay katamo. The cross is also a symbol of sacrifice.
Nang kayong kayanakan, mag-complain kayo. Among, kaya kaming kura paroko makanyanya. Ay, among. Oh. Among at pong problema kay makanini. Look at the cross. O yan yung katamong salvation. When you talk about the cross, you talk about suffering. Di ba? You talk about pains. You talk about storms. You talk about problems. Pero look at the sign of the cross. Is it positive or negative? Is it positive or negative? Positive. Plus sign yan eh. Buri na sabihan, patse plus sign niya, you gain something. That when you carry your cross, you gain something. You don't lose anything. Eya minus, nun eh, plus siya. Mupin, masakit. At bilang kayanakan, kailangan tang dalanan yan. Bangkanita lalo tang tumibe, ang timong tao. O yan, pibandyan mo naman yan, ang pwede yung dalan. Din kapag subukan, aakabyusan nyo, metong na namang bagay pibandyan na pwede mong idala karin banwa. Basta't manatili kang mayap, pagkapilitan mong maging banal, at biyasang lulugot king Diyos, ang pong kapara mong tao. That is the material, that is the wealth that we can bring to God. Uy, pwede mong dalan po makiharap ka. Kaya. At sabi ko, ulitan ko, ang timong kayanakan pa. Sana, sooner or later, potang lagpas na ko, king 39 at talasawa na kayo. They were in youth 15 to 39 as long as single. Di ba? Nung ketang ligpasan yun, sana later on kayo nang maging leaders, di ba? Ning kaya katamong pisamban. Kaya ni St. Jude, ating mapilang karing kayabe ko leaders kanta. Youth leaders la. Ngayon, ikit mo liturgy service head ni Frederick Romen. Kayabe kay dati yan, yung youth director, youth leader na ning Birhen de los Remedios, Vicari Tamo. Frederick, o saan tayo Frederick? Talakad ka. Bakang tabalo da. History na ka, history. Talakad ka. O yan Frederick Tongyo, yung Vicariate Youth President yung kanita. Sabi kami yan. Ako naman kay ko St. John Mary Vianney. Ating ko pa metong youth leader. Ang maging Vicariate Youth President mo naman ni Birhen de los Remedios. At yung pangyayin ni Kenny, kitkepanan din. Ang tayo? May ako na yata. Ito'y Joanne. Ito'y Joanne? Ito'y Joanne. Ito ka rin, Joanne. Yatsinang Maymay. Yan, o rin. Talakad ka, Jo. Anyway, this is sa vicariate level, so banta kilala na kayo. History yan, history. So these are the young people. Before, ni Lavenue, nakasaya. Pota nga kakit mo, stable no biya din, magobra no din, mulat ng magobra din. Pero, susuyo lang. Well, that is something. Hopefully, akit na kayo one day. Siguro matuwa na akong bagyakan ta. Kaya itang makanitang aspeto. So, grab this opportunity, my dear young people. You are being formed here. At ini, I believe so sinundo tamo, uy ning pibandyan na amanwana ni nga pong Ginoo. Basta dire-diretso tamo mo. Etamo kakaliwa. Sulong lang. Abante lang ng abante. Andyang masakit tamo. Dadalanan. Kaya betayeng cross. Remember, the cross is a positive sign. We gain something. And the greatest gain that we can have is heaven. The kingdom of God. Amen. Talakad tapo. Sasalpan tayo ko king Diyos, Igpang mayupayang totoo, lina lang king banwa at tiyato, at kang Jesucristo ng anak ng buktong nga ginuta mo, pingagli king upaya ning banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutput, tinipaya karing mete, king katlungaldos, sinubli ang mebye, pepay tas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu.
Ibat ka rin magbalik ya naman keti bang mukom ka ring mabie, ampong may nga mate. Sasalpantay ako, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santos, King Pangapatao daring kasalanan, King Pangasubirang Mering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Ngenimip nung kapanaligan at kasalpantayanan, King Ipang pamakalulo karing kayang anak, ilapit tala ding kaya katamong kayadwanan at panalangin. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring banal na kapulungan ng Diyos at din kayang pamuntok. Manano na sanang alalang tuk ng manyese, king binining kasalpantayanan, at maging tunay maya papastol, karimi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring tatalan upaya, mag-obrala sana king espiritu ning kasuywan, at ipagluwalo da sana ing karapatan, daring karelang sasakupan, at layon maging mayap lang talusuyo karing sabla, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring kakatang pamilya, manano na sanang maging tuknangan ning kabanalan, anong nuring anak manakit lang ustong lugal, ban mapakiramdam at makapakibat king banala kayawsan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang kayanakan, manano na sanang manatili la king lugod ng Kristo, at nipasiknangan king kayang grasya, maging lalo lapang maging masigasig, talapatutuning ebanghelyo, karing kaparadang kayanakan, at king mabilog ayato. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kakatamong ang makatipon keti, at para ka ring sablang kayanakan, alalaki at babay. Manano na sanang mibebe tamo, king sala ning ebanghelyo. Pamasalan na kata sa karing kekatang kagiwan, sopan king panawon ning kasakitan, at papanatilyan king katapatan, king kayang awos. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipabalo mo ring niyayaliwang pamangailangan din tao, king mabilog ayato. Mayaplak ka sana at pakiramdaman mula din kaya doanan mi, uling adwan miti, king uli ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapo.
Talakad Tabo. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Dios, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ni saning ginuy ting daon karinggamat mo, king kapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplala at ning mabilog ng banal a Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo retingayin, at bustan mong iting spiritual ming sakripisyo, gawa na kayong alang anggang regalo keka, itiadwan mi king lagyo ng Jesus a Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ang timurin, yat na yoring puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati, at numan ka rin oy pa, Dios king alananga at lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon, kaleldo at kahuran, pamintuana ing batas mo. Ing tao, may gawaya king kekang wangis, at may pagkatiwalan king lelangan, kambeni sablamong kapag mulalan. Iya ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at upurian ning kaya kaligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Purian da ka Ginoo, kamberi sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngaming kakanta. Siklot Tabo. Tunekapin banaloy pa, iking panibatani sa blang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, mabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayam mi dahon kusanglog, kimpamay lasat kamatayan, kinuwaning tinape, at pepasalamat ya keka. Pirasone, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iting ka na kong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayo ang pepasalamat kay ka, at niya na yung kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ning daya ning bayo at alanang gantipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakad Tabo. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan.
Unyang inigaganakan mi hoy paing kamatayan at pamanyoblin ang mebiya ng anak mo. Daraon mi ake kay ting tinapin imbye at ting kalis sing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Impe palyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. Ki kami nga sana may sulusulo. King katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami nga ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipaing san iglesia mong makalaganap king meto yatu ban meganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa. I Florentino ing kay kaming Obispo. Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepa inawan at manenayang subling miye. At ding sablang meya ang una biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan. Isan Juan Maria Vianney at ilupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tuto, kagumning banal ay Espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikapos mo kami og inuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, bangking kasaupan ning kaya kang pakalulo, para hati kaya mikabos kayong kasalanan, at biligtas kay sa blang kaligaligan, kabang manenaya kami ikambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesukristong
kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sawa balikdan din kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at umayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakit ang ini, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya ko. Siklo tabo. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y midalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iagkas may nga mano mo at kumayap na ako.
Talakad ta po. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalob mo kaya kami ing sikanan ning bayong diye, kapamilatan ning kalam na ning Eucharistia. Ipamingwa mo kami kilugod mo, at isadya mo kami para kingalanganggang pamanatbus, itihaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Bayo tamo po mamupos paganaka mo, kini pong sentro na nining krus, adutong atsuya po kining relic of the true cross. So, tinya pong relic of the true cross. Anya po, ita pong respeto, ibiyata mo po kining krus, uling atsuya po itang reliko na ning true cross of Christ. So, ikala tayo po, ita na kailangan mong tatarlak, kasi tinta mo nung pong relic of the true cross at Chukeni King Jubilee Cross. Ang regalo na nga po sa ito, karing kayanakan, ba nanong irita. Basta po nirigalo na po yan karing kayanakan. 2000, year 2000, binyan na karing kayanakan nining cross ay ni, at kitang libutad na itang relic of the true cross. Pasalamat na ipasabahayamong, nakalasalang para pakantayan. Hindi St. Jude, din kayanakan ki St. Jude, lalo na ding leaders kaya ni St. Jude. Dakala salamat po king pamananggap at ipamagsadya yung masampat kaya ning pandatang na ning kakatamong cross. Ing ginumanatili kaya kayo At keka ang timurin. at bendisyonan na kayo ni Diyos sa mayupayang tuto. Ing Iba, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw na yumen ako king kapayapan. Salamat, King Dios. Maggrasyang gat panapon po kay Kongan. Dito pong bisang mag-venerate King Youth Cross. Lumapit na mo po King Harap. Kay ba't po, eta mo pa po mama ko, mika picture taking tana mo pong buo. Pasibayo po, retang bisang mag-venerate King Youth Cross. Lumapit na mo po. Kay ba't po, ringigan-agan ng kayanakanan ng Vicariate. Pa-picture tamo pa po. Bayo tamo pumunta ketang snack area tamo. Pasibayo po, reta pong bisang mag-venerate King Youth Cross. Lumapit na mo po kaya ning harap na ning kaya katang altar.